فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. نسوک دے لوی ظالم دا چانا چی دروغ وی پا اللہ واندے او دروغ جن گنی رشتہ ولرا کلچی رشتہ دا ترالل. آئے نشتہ جہنم کے زید و سیدو دے کافرانو. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. واسوک چراولی دی رشتہ و تصدیقم کرے دائے دا کسانم دی متقیان دی. لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین. دید پرار غشے بیشری غواری پنی ضرب دری او داد بدلا دا خیستکار کا ان کو. لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون. دید پارا چلری کے اللہ تعالی ددینا اگا بد عملنا چلی کری او بدلور کری لنا ثواب دا عملون ددیم او بدلور کری لنا ددید ثوابونو بڑیر خیستہ عملون سرا چلی کول. أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. آئین دے اللہ تعالی پورا دخپل بندہ پارا او یر درکی دیتا تپائے کسانوں چر اللہ نے سیوا دی. آغا سوگ چلائے بیلاری کی نبی آغا دا پارا حس ہدایت پر کون کے. ومن یهد اللہ فما له من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. آغا سوگ چلاؤ تا ہدایت پر کی نشتاغل رئیسو گمراہ کون کے. آئین دے اللہ تعالیٰ زور اور خاوند بدلیا غسلوم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. او کتدینا تپوسو کے چا پیدا کری اسمان نظم کا خام خادی بجواب کوئی اللہ. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. تو آیتا سو خبر را کے ماتا و بعض آئے کسانوں کی چتا سو ترامد شو اللہ نے سیوا کو واڑی اللہ تعالی ماتا سے تکلیف را کول. آئے دی لڑکا ان کی دید آئے تکلیف لران او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت. یا اللہ ارادو کی زد رحمت آئے دی بندو ولشی رحمت اللہ تعالی. قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. تو آیا پورا دے مال اللہ او پاغ دے زان سپاری سوک چی بالا سوک چی زان سپاری. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. تو آیا قوم زما عمل کوئے پخپل طریقہ یقیناً زم عمل کو ان کے پخپل طریقہ زرد داستو بدو لگی. من یاتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. آسوک دے شرازیہ غط عذاب چی شرمندے کی اور نازلی پابن عذاب ہمیشہ. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدى فلنفسه
یقینا نازل کرے مونږ تاوانه دا کتاب د خلقو د فائدې د پاره په حق کار کول سره نو چې هدایت مونږ د خپل فائدې د پاره ده ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل اسوک چ بلارش یقینا گمراہ کی وبال بدیم اللہ یتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت اللہ تعالی اخلی ساؤنا اوخ د مرگ دائے کے اور ہا چنمری پہارت د خوف دائے کے نو بندو ساتھی ہا ساؤن راج فیصلے کڑی بائی بانے دمار ویرسل الاخرى الى اجل مسمى اور علی گیا نور تنیٹ مقرر ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً برے کے ڈیر دلیل نریا قوم دا پارا چ سوچ نکار لی ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون عین ولی دے خلق دا اللہ نے سوا سفارشان تو اگر چری اختیار نہ لری دے اس نہ پوئی قل للہ الشفاعۃ جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون تو خاص اللہ ذرا اختیار دے سفارش دے ٹول او خاص اغل را بادشاہی آسمان نظم کی دا یا خاص اغتبا تاسو گردولی شیم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ او کلچ یاد کریش اللہ تعالیٰ پیوالی نو خفشی زرون دائے کسانو چیمان پاخرت نلریم او کلچ یادی گا کسان چی دا اللہ نسواری دوخ کی دی خوشحالی خکار کئیم قل اللہم فاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فی یختلفون تو آئے اللہ پیدا کون کیا داسمان نظم کے عالم پار پھٹو کاروانے تو فیصلے کے پمن بندگان استا کے پاس اس کی شریف کے اختلاف گئی ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ او قبل فرض شیعہ کسان دا پارا چھ ظلم کڑے اغا سیدنا چزمکا کیرے ٹول دے پشانتے اور سر نورشیم خام خادی با فدیہ کی ورکی آغا دبد عذاب پزے پرزد قیامت وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون اخکار بشریتا دا اللہ طرفنا حغا شری سگمان نکو وبدا لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اخکار بشری تبدے دا عملون چری کڑی انازل بشی بدی بانے حغا شدی آئے پورے ٹوخے کولے فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ نو کل چورسی انسان تو سغر تکلیف آواز کی منگتا نو کل چور کو منگتا سنعمت دخبل طرفنا دیوئی یقیناً راکڑے شیر دا تزما بیلم راکڑے شیر ما تا زما بیلم بل ہی فتنتم ولیکن اکثرهم لا يعلمون بلکہ دا خو یو امتحان دے لیکن دیر دے خلقو نا پوین لریم قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون یقیناً ویلے و دا خبر آئے کسانوں چی دین مخیوم
نو دفنک ددین عذاب حق عمل شریک ول فاصابهم سیئات ما کسبوا نور سیاغی تبدید عمل چائی کڑے والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیئات ما کسبوا وما هم بمعجزین کسان چ ظلم کڑے ددی موجودہ کساننا زردی تب مورسی بدید عمل شریکڑی انبیدی بچکیدن کی عذابنا اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آیا خلق نپوئی چلا تعالی فراخی رزق شال جوغاڑی و تنگئی یقیناً دے کشت ڈیر دلینا قوم دپارا شیمان لریم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم تو آیدی تا زمار طرفنا اے زما بندگانو اغا بندگان چزیاتے کڑے پخبل زانونو باندے نومیدی مکوئے دا اللہ رحمتنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخی گناہونا ٹول یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے رحم کو ان کے رحم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ او گرزیخ پر لبتا پتوبہ پہ اخلاص او تابداریو کے دا غدا احکامو مخی دینا چرابشی پتا سو عذاب یا پتا سر اس مدد نشی کے دے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون او تابداریو کے دڑیر خیستہ چنازل کرشورتا استاستا سودرب دا طرفنا مخی دینا چرابشی پتا سو عذاب نہ کہا او تاسو نہ پوئے گئے ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین دید پارا چو نو یو نفس ہے افسوس سے پمائے پاغبانے شما سکوتائی کڑے دا پاڑخ دا اللہ کے یقیناً وہ مزرد مسخرو کن کنام او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یا نوائی یو نفس کا اللہ تعالی ما تا ہدایت کرے نزوم دا متقان نوے او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتا فاکون من المحسنین یا نوائی یو نفس کلشی بین عذاب ارمان دے مال روے دوبارت للدنیا تان شمبزو خیستہ عمل کون کنام بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین بلکہ یقیناً ناغلیو تا آیاتون زمان تا دائے تکذیب کرو لویدے کرے وام اوی تو دا کفر کون کنام ویوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ وجوہم مسودان الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین او پرز قیامت بائی نے تا کسان چھ دروغ ویلی بالا مخون بدری تکتور آئے نشتا جہنم کے زید و سیدو دریلوی کا ان کو وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ او بچ بکی اللہ کسان چھ تقوائے کڑے دام پس سبب دا کامیاب دیم نبرسیدی دا اس تکلیف و نبری غمجن کی اللہ خالق کل شیء وہو علا کل شیء وکیل اللہ پیدا کون کے دا ہر صدے اگر پاسیز بانی ذموار لہو مقالید السماوات والارض خاص اللہ در شابیانی دا اسمانون و دزم کریم
والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ دا کسانم دیری پورا تاوانیان. قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون، تو آیا سوا دا اللہ نا تاسو ما تا حکم راکا ہے جی بندگی دے والا حکم اے ناپویو خلقو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یقیناً وحی کڑی شیرتا تا اور کسان تجستان مخیو کہ شرک دیو کو بالفرض خامخا برباد بشیستا عملنا اور خامخا شیبت دتاوان والونا. بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ خاص اللہ ذرا بندگی کا اور شکر گزارنا. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ. اور عزت نہ نکڑے دے خلق اللہ درا لائق عزت دا اور دازم کا بٹولا قبضہ دا اللہ عز قیامت پر عثمان بمران غختشی داغ بخلاص کے. سبحانہ وتعالی ما یشرکون، پاک دے اللہ علوی دے رائن شری و سر شریک جوڑئیم. ونفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. ابو کے بوشی بشپیلائی کی نو بے ہوش و پروز یا سوک چیر اسمان ان کی آسوک چیز مکہ کی مسوارا چانا چلائے غواری. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، بیاو پھکی ہوشی پائے کی بلش پیلائے دوخ کی بدی اولاڑی او گوری وام. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اروخان بشیر تو لازم کا پنور ضرب دائے اور کی بخودیشی عمل نامے خلق اللہ سنوں کے عرابوں سیشی پیغمبران اور نور شہادت کو ان کی اور فیصلے بوشی پمن زدی کی حق فیصلے اور پدی بے ظلم نشی کے رہے. ووفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون، اور پورا اور کریشیار نفس تا جزادہ عمل چکڑی اور اللہ خفوئے گی پائے قانون شریعے گئی. وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، او بشڑشی کافران خلق جہنم تڈلے ڈلے. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کلشری راشی جہنم تان پرابن سیشی دائے دروازے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، او ویدیتا سوکیدار جہنم آیا نور آغلی تاوس رسولان ساسو دا جنسنا چی بیانو لے پتا سبان آیتون در افساسو. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور یریولیو احتاسو دا ملاقات دا دیر وزنا. قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، دی وی ہاں راغلیو خلاکن پورشوا فیصل دا عذاب کافرانو. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. نو بویلشی داخل شے دروازو دا جہنم تا، ہمیشہ بے پتی جہنم کے بد دے زید درکی دلو دا شاشی لوئی کئی دا اللہ دا بندگینا. وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا، اور روان بکڑیشیا خلق چی ارکڑی دخبر ربنا جنت طرف تم ڈلے ڈلے.
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ترجیب بولے شری راشی دے درواز دے جنت دام پدا سے حال کی چپ کلاوشی بئی دائے دروازے نو بوئی دیتا سوکیدار دے جنت سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین سلامون دی پتا سو خوشحال دی جون ساسو نو داخل شے جنت تا ہمیشہ بے وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء اوائی بداٹو الحمدنا دا اللہ دی اغزاد چی رشتی نکڑے مونگ سر وعد اخبلا اور آئے اکڑا مونگ تا زمکا دا جنت زین سمگا دا جنت نا شکم زی زمگا خوخیم فنعم اجر العاملین نو ډیر ښه ثواب دی دا چې دا ښه عمل کوي وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم اين بتو ملائکه لرام چاپیر بولاڑی دارشنا تسبیح وہی سرد حمدن درف بلنا وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين اور فیصلہ بوشی دری پمنز کے حق فیصلہ او بو ایلشی حمد ندی اللہ لران شی رب مخلوقات رے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل ولد دی کتاب دا طرف دا اللہ نظیم زور ورد علم والدے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر بخنا کو ان کے دا گناہوں دے اور قبل ان کے دا توبے دے سخت عذاب ورکو ان کے دے اور خاون دا طاقتوں دے نشت حقدار دا بندگ ہے سوا دا غنا اور خاص قتلی گردے دل ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد جگڑے نکی دا اللہ پایتنو کی مگر خلق چی کفر اکڑے نو دوکری نکی دا لرا گڑوڑ گرزی دل دائی بخارنو کے کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم تکذیب کرو ددی نمخ کے قوم نوح علیہ السلام انور مخالف ڈلو پستائینا وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہم او قص کرو ہر امت دخپل رسول پبارکی شراوی نسیم وجادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق فاخذتم اجگڑے کولے پا باطل شبہو سرا دید پارا چونڑی دی پا سبو دائے سرا حق لرام نماؤنی والبازاب فکیف کان عقاب نصرنگو زمازا وغیلرام وکذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار اداسی پورشوید فیصلہ در افسام پاشا چی کفر کردے چی یقیناً دا خلق دی اور والا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا اغا ملائک چی پورتکی عرش لرام اغا ملائک چی دائن چاپی رولار دی تسبیح وائی ٹول سردستائن ذرف ولنا و ایمان لری بالا او بخن غواڑی دا چاد پارا چی ایمان راوڑے
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دیوائے رب زمونگا راگیر کڑے تا ہر سیل را پخپل رحمت و بیلم سرام نو بخنوں کا کسان تا چھ توبہ کڑے د شرکنا او تابداری کڑے استاد لارے او بشاتی دی دا عذاب دورنا. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. اے ربا او داخل کی دی لرا جنتوں دامیشواری دا آشتا دی سر لوس کرے او آسوک چی دی مرگر سے آئے کرے دا دی دا پلاران ندی او دا بیبیان ندی او دا اولاد دینا. انکا انت العزیز الحکیم یقیناً تے خاص زور اور حکمت والے. وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا وذلك هو الفوز العظیم. او بچ ساتھی دیلرا دبدونا او بچ ساتھی دیلرا د تکلیفونو نام آسوک چی بچ اساتے تو د تکلیفون نا پدے روز یقینا رحموں کو تابا او دادا کامیابی لویا. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم يستدعون الى الايمان فتكفرون. یقینا کسان چ کفر کرے آواز بکیدی شیدی تا پرز قیامت چ خامخا غصد اللہ تعالی دیر غٹرا تاسو د غصونا بخل زانون وانے کله بچی تاسو را بلل کی دیش و ایمان طرف دا تاسو بکفر کاو. قالوا ربنا متنا سنتين واحيتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. دیو یا رب زمگا مرگ راو سے تافم بانے دو کرت تو جوندم راکڑے دو کرت نو اقرار کو من پخپل گناہونو آشترے وطلو د جانم ناسلار. ذالکم بأنہو اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. نشتلار دوتلو داد دیو جنا شکل بارا بللکے دا اللہ یوازیم تاسو با کفر کو او که شرک بکے دیش دا غسران تاسو با یقین کو نو فیصلان تولد یو اللہ دا اوچد دے اولویشان والدے. والذی یریکم آیاته وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب. خاص اللہ ذات دے خیتا استقبل دلیلنا اور آوری تاثل اسمان دا طرف نروزی اور نصیحت نہ قبلی مگر آسوک چ اللہ تعالیٰ تور گردیم. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. ناجتنا غاڑے دیو اللہ نا خالص کون کی آغد پارا دا غوختنا اگر چ بدگنی کافر خلق. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق. اچتو درجو والا دے خاوند عرش دے رالیگی وحی پخپل حکم سرا پاغ چاشو غاڑی دخپل بندگانو نام دید پانا چی یرور کی بندگانو تا دروازد ملاقاتونو نام. یوم هم بارزون لا یخفى علی اللہ منهم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. پاور سدا ټول خلق با احکارویم نوی پٹ پر اللہ بانے ددین حسیزم او بیلی شود چاد پارا بادشاہی دنن.
خاص اللہ دا پارا چی او دے او زور اور دے پارس اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب نن بدلور کے دیشی ہر دیوتن تا دا عمل چاہ کڑی ظلم نشت دے نن یقیناً اللہ تعالیٰ ڈیر زر حساب کو ان کے وانذرهم یوم الآزفت ذی القلوب لدى الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطعم او یر اور کدیتا دروز دنزدی آفت رات ان کی نام کلچی زلنا دخل کباد مرو سریم دغم نبڑکی نبی ظالمان دا پارا حسوک 200 سفارشی چی خبر اومن لشی یعلم خائنت العیون وما تخفی الصدور عالم دا اللہ تعالیٰ پا نقصان دسترگو دخل کو پائے بانی شپٹی سینے دریم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشئن ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ تعالیٰ فیصلے کی دا حق اور آکسان چی دیو ترا مدد شید اللہ نسوا نشی پورا کولے حس شیم نشی پورا کولے حس حاجت یقیناً اللہ تعالیٰ اوریدن کدار سلیدن کدار سریم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم آیا انگر دی داخل بزمکا کی چوگوری سرنگشان جام دائے کسانو چمخ کی ددینو كانوا هم وشد منهم قوة وآثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وہی ڈیر زیاد دے سخت دینا پا طاقت کے او پا نخو کے پزمکا کے نونی والا اللہ تعالیٰ غی پسود گناہ ندائی وما کان لهم من اللہ من واق انو دی لرا دا اللہ دا زامن سوک بچ کا ان کے ذالک بینہم کانت تاتیہم رسلهم بالبینات فکفروا فاخذهم اللہ انہو قوی شدید العقاب داد دیو جناشی رات البدی ترسولان ددیم پخکارو حکمون سرام نو کفرو کو دے خلقو اونی واللہ تعالی دی بازابنو یقین اللہ تعالی قوت والدے سخت زاور گون کرے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام پخپل معجزات سرا و خاص پا دلیل خکارام الى فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب لے گلے منگا فرعون تا و حامان و قارون تا نائی ویلدا جادوگر دے دیر درو جندے فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم ارکل شروڑا غدی تحق زمون دا طرفنا دیویل وجن زامن دائے کسانو چیمان راوڑے دا مرگرتیا کی او بے حیا کوئے دی زنانا وما کید الکافرین الا فی ظلال اور نہ دے مکر فریب دا کافرانو مگر پا بربادے کی دے وقال فرعون ذرونی یقتل موسیٰ ولیدعو ربہو انی یخاف ان یبدل دینکم او ان یصر فی الارض الفساد او ایل فرعون پریگ دے امام چوجنم دی موسیٰ لراؤ دے دے دعا غاڑی دخبل ربنام یقیناً زیرگم چرے بدل کی استاسو دین درام یا بدے اخکار کی پریزمک کی فساد وقال موسیٰ انی اعصو بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب اویل موسیٰ علیہ السلام یقیناً زپنائی غارم پخپل ربو پر افستاسو دار غشانا شلوی کئی دا اللہ دا حکوننا یقین ساتھی پر دا حساب
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله اول یو سڑی مومن کہ دا قرآن دا فرعون نو پٹی ساتھ ایمان روڑ خبل آیا وجنے تاسو یو سڑے چاوئی رب زمان اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم اور آوڑی تاستا اخکارا معجزاتم استاسو در رب دا طرفنا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ او کدے دروجنی ندبانے بوبال دروغ رازیم وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ او کدے رشتینی نوبرسی تاس تباز غذاب چتاسو یری پائے ان اللہ لا يهدی من هو مسرف کذاب یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کیا چاہتا چد حدنا تیری دن کی اوڈیر دروجنی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من باس اللہ ان جاءنا اے قوم زمان استاؤس دبارا بادشاہی دنن زورور یہ تاسو بریز مکہ کے نسوک با بچکی منگا دا اللہ دا عذابنا کدا اللہ عذاب منترائشی قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون ویل زنخیم تاستا مگر حوائے چکم رائے مخکار اکڑام اور نخیم زتاستا مگر لارد کامیابائے وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب او الائے کسانو چی مان راوڑو او الہاغ سڑی چی مان راوڑو اے قوم زمائے خینن زیرگم پتاسو پشان دروزد مخالف ڈلو مثل داب قوم نوح وعاد وصمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد پشانت دا حالت دا قوم دنو علیہ السلام و دا دیانو دا سمودانو او دائے کسانو شدین رسوم او ند اللہ تعالی شرادو کی دا ظلم کولو پبندگانو باندے وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ او اے قوما یقیناً زیرگم پتاسو دروزد شغو اہلونا یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من ناصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد پارس یو بگرزولی شیطاسو شاک ان کی بے نبی تاسو لنا دا اللہ نا اسوک بچتات ان کے آغا سوک چل اللہ بے لاری کی نبی اغل سوک ہدایت ورکن کے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ یقیناً راوڑو تاست یوسف علیہ السلام مخید دنا اخکار موجزات دلیلنا نامیشت تاسو پشک کی وید آئین چاہتا استراوڑو حتی اذا حلقا قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا تردے پورے کلچا مرشا نو تاسو بوی چری بارو نو لیگی اللہ تعالی پستدنا بالرسول کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب دارنگے بیلاری کی اللہ غشادرہ شاد حد نور تیریگی اور دیر شک ان کی الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان نتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا آکسان چی جگڑ کی دا اللہ پایتنوں کے بغیر صد دلیل ناشدی تراغلی دا اللہ دا طرفنا نغٹر دا جگڑ دی سبب دا وجہ دا غسین پنیز دا اللہ و پنیز ایمان والا کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار دارنگے مہر لگی اللہ تعالی پٹول زڑو دلوئی کو ان کی اور زور چلو ان کی
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب. فرعون اے حامانا جوڑا کا مالا یو دنگا بنگلا دید پارا چیز اور سم لاروتا اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لا ظنو کاذبا. لارو دا اسمانونو تا نو بخی جم زپیلاہ دا موسیٰ علیہ السلام پسیم کو یقیناً خام خاز گمان کم پدبان دروغجن. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ. ادا سے ڈولی کڑشو فرعون تا بد عملون دا او من کڑشو دے دا حق لارنا نو چلول دا فرعون مگر پتوائے کیوں. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. اولا چاشی مان راوڑو اے قوم زمان تابداری کوئے خیم بزتاو صلاح دا ہدایت. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرت ہی دار القرار. اے قوم یقیناً داجون دنیاوی سلگی مزیری اور یقیناً آخرت دے کور دامی شپادی کے دلوں. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها. چاچے عمل کری بد عمل بدلہ بنور کی دیشی مگر دائے پشان. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. اور چاچے عمل کری نیک عمل کناری نیوں کا زنانی حال دارے چ موحد وی دا کسان با داخلی جنت تا روزی بور کی دی دبائے کے بے حسابا. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے قوم زمان سوج زمان زتا صلح دعوت درکم نجات طرف تا سما بلے اورتا. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک به ما لیس لی به علم. تا سما بلے دید پاران چی کفر کم پا اللہ سرام اور شریک جوڑ کم اللہ سرا سوک شنشت مال را دائی پا شرکت بانے اس دلیل. وانا ادعوکم الى العزیز الغفار. او زتا صلح دعوت درکم آغزات تزور وردے بخنک ان کم دے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخران. خام خائقنا بلیتا سما اغسوک چی بلیتا سما غتا نشتر غد پارا حس دعا قبل والپ دنیا و نباخرت کے. وان مردنا الاللہ وان المصرفین هم اصحاب النار. ایقیناً زمون ورگرزی دل دی اللہ تا ایقیناً لحدنا تیروتن کی خلق دی وروالا. فستذکرون ما اقول لکم وفوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد. نظر یاد بہو ساتے ہاں خبر چیزیتا استوائم او زخص پارا مخبل معاملہ یو اللہ تا یقیناً اللہ تعالیٰ بندگان مخبل. فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. نو بچو ساتا اللہ تعالیٰ دلرام دبد آثارو دائنا چاہی سے چلول جو کرو اور آگیر کو فرعونیان لرا بد عذاب دا دنیا. النار یردون علیہا غدوا وعشیا. اور دے پیش کے دے بشدی پائے بانے سبائی ہو بے گائی پا قبر کے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. او کلچی قیامت قائم شی او بویلی شی داخل کے دا فرعونیان دیر سخت عذابتا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إنا كنا لكم طبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. او کل شریب جگڑی کیو بل سرا پور کے وائی وا کمزوریا کسان تچزان الویگن لو یقیناً من خستاسو بسی در روانو نایتاسو لرکول شے زمونا سہ صدورنا. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. او یا کسان چلوئی کڑیوا یقیناً من خطول پرے اور کی پراتیو یقیناً اللہ فیصلہ کردہ پمن زبندگان اخبلو کے. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. او بویا کسان چپور کیریم سوکیدارو د جہنم تا دعا غڑے دخپل ربنا زمن پارا شیسان کی زمنا یور عذاب. قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات. او بویا ملائک اے نورا اڑیتا استاسو رسولانو اخکار دلیلنا. قالوا بلا دیبوی ولی نورا اڑیم. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. او بوئی دا ملائک نو زیغ وارے دعا گانی انشتن ند دعا دا کافرانو مگر پا بربادائی کی دام. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. یقینا منگا بدل اخلود پار دا رسولانو اخبلو دا ایمان والو دا پارا پجون دنیاوی کے اور پاک اور رضبانے شقائم بشی شہادت ورکون کیوں. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اغرض بیش نفع نور کی ظالمان تبہانے کولائی اور دید پارا با لعنتنی اور دید پارا با بدکوری. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. یقیناً ورکڑوں گا موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت اور پر خودلے منگا بنی اسرائیل تدا کتاب. خدا و ذکرہ لأولی الالباب. ہدایت و نصیحت و پارد خالص عقل والو. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار. نو صبر کوائے یقیناً اللہ وعد رشتنی دا او بخنا وارا دا پارد گناہ بل اور تسبیح وائے سرد حمد دربستانا بے گئی و سوائی. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یقیناً کسان چی جگڑی کی دلہ پایتنوں کے بغیر سر دلیل ناشری تراغلی نشت دری پسینوں کے مگر یو غٹ مقصد ندی رسیدن کی آئے مقصد تا نو پنائی غاڑا پا اللہ سرا. یقیناً اللہ تعالی ارسوری ارسینی. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. خام خام پیدائش دا اسمانون دزمکے دیر لویرے دا پیدائش دا خلقنا لیکن اکثر خلق ہوئیگینا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. انہوں نے برابر رون دولیدن کے آکسان چی مان راوڑے عمل نے کڑینے کون بدکار اڑیر کم نصیحت قبل ویتاسو. ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. یقیناً قیامت خام خارات کن گرے نشت شک پائے کہ خلاکن دیر دخل کو ایمان نروڑی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اویلی استاسو رب مانا حاجتون غاڑے زب استاسو دعاگانے قبلوں
یقیننا کسان چلوئی کئی زماد دعانا زماد بلننا زرد داخل بشی جانم تا ذلیلان اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ اغذات دے جوڑکڑے ساز دپارش پات دی دپارا چرام کو پائے کے اور وزدہ رنا والا. یقیناً اللہ خاون دا فضل لے پا خلقو خلاکن دیر دا خلقو نا شکر نکیم. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون. دغ صفتون والا اللہ استاسو رب دے پیدا کون کے دا حرس دے نشتا حقدار دا بلنے سوا دا غنا سرنگی اوڑا شیطاسو دا حقنا. کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون. درنگ دغرنگ اوڑی دلبا کسان دا حقنا شد اللہ دایتنو نے انکار کو. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم. اللہ خاص غزات تے پیدا کرے ساز پارز مکا دو سے دو دے اسمان چت اور شکل درکڑے تاستان خیستکڑی ساسو شکلنا ورزقکم من الطیبات اور روزی درکڑے تاست مزیدار رزقنا. ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین. دا صفتن والا اللہ دے ساسو رب دے نو برکتن والا اللہ دے رب در طول العالمین دے. هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین. دغا اللہ جون دے دا ہمیشہ نشاخدار دا بندگے سوا داغنا نو حاجت غاڑے داغنا خالص کوئے داغ دا پارا غوختنا. طول صفتنا دخدائی تو بلال دی شرب دا طول عالم دے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی. تو آئے یقیناً زمانہ کڑشیم چی بندگی حکم دائے کسانو چی تاسو ترامت شوئے دا اللہ نسیوا کل شرال المات اخکار دلیلنا دا توحید زمان رب دا طرفنا. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. حکم کرے شیر ماتا چیز پورا تابداری بکم در رب العالمین. والذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. خاص اللہ ذات دے پیدائش استاسو شروع کرے دا خورنا بیا د ساسی د منینا بیا ټوکړې د وینینا بیا روباسی تاسو لرا واړ بچی بیا عمر درکې تاسو لرا دې د پاره چې ورسه ځوان خپل تا بیا زیاتی عمر تاسو دې د پاره چې شی بوډاګان. ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. آواز سنا گئی چمڑ کریشی ددی نمک کے ادا عمرنا تقسیمی ددی دپارا چور سے تاسو نیٹے مقرر تا او یادداشت درکئی دی دپارا چ تاسو دا عقل نکار والے. هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. خاص اللہ ذات جوندی کولم کئی عمر کولم کئی نو کلش اغاڑیا یو کار کول نو یقیناً او یا ایتا اوشان آغوشی. الم تر الى الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. آئے نگرائے کسانو تا چی جگڑی کی دا اللہ پا دلیلنو کے سرنگی دیا اوڑولی کی دا حقنا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.
دا کسان دی چ دروجن گنی کتابون دا اللہ او مسئلہ چرالی گلی من پائے بنی رسولان مخبل زردے دی تو پتو لگی اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یصحبون کلشی توقون بادری پسٹونوں کی او زنزیرون بادری پخپو کی راہ کلی کے دے بشیم فی الحمیم ثم فی النار یسجرون وخٹ کے دلو بو کے بیا پور کے روتولی شیرین ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بیا ویلی شری تاس شوا کسان چتاسو شریکان کول دا اللہ سرا سوا دا اللہ نام دیوئی رکشوا زمونگا نام بلکہ منگا خرامدت شنی ویلی ددین مخی چاہتا کذالک یضل اللہ الکافرین دغس اللہ تعالی خطا کی بجواب کم کافران لرام ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون دا بس سبب دائے چتا سو خوشحالی خکارکو لا بزمکہ کی پناہ جائز اور بڑے ہو جائے چتا سو بلوئی ہم کولام ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین او بیلشی داخل شے دروازو د جہنم تامی شبہ پائے کے نبت دے زید دے رکھی دو دلوئی کون کو فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون نو تو صبر کوا یقیناً دا اللہ وعد رشتنی دا یا با خیو منگا تا تباز غذاب چی منگا دیسرائے وعد کڑی دا یا با مڑکو تالا رمخ کے ددے دخودلنا نو ما طرف تبدی رو گردولی شیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ یقیناً لے گلی منگا دے رسولان ستان مخیم باری ددی ناری چھ بیان کری منگا پتا باندے او بازی آغری شندی بیان کری منگا پتا وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا بإذن اللہ اور نشی کے دے اس رسول درا شراوڑی او موجزہ مگر دا اللہ بحکم فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ نو کل چراشید اللہ فیصلہ بوشید حق فیصلہ اور تاوان بخکارشی بدوخ کے دباطل برست خلقو اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون خاص اللہ غزات پیدا کری ساز دپارا ساروی دی دپارا چھ سروی سورلی کوئے پپاز دائے او باز دائے نتا سخرائے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ استاز دپارا پری سارو کیڑی نفریم ادید پارا چور سے تاسو پائے بان سوار خپلاجت تا چستاسو پسینوں کی اور پرے سارو بانے پو چکے او پکشتو بانے پدریابونو کی سوراولی شیطاسو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ او خی اللہ تعالیٰ تاستا دلیلنا دا قدرت بل نکم یو دلی دلیلنا تاسو بدگنے افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوة واثارا في الارض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون
آنو نگردی دا خلق بزمکہ کی چو گوریم سرنگ شانجام دائے کسانو چی دین مخیوم وائی دا دین دیر پشمارا کی او زیاتو بطاقت کی او پنخو کی بزمکہ کی نو دفنک دا دین عذاب حقا عملن چری کول فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نار کل شرال دیت رسولان دی بواضح دلیلنو خوشحالی خکارک ردی پائے چدی سرا سپو یوام اور نازل شپدی حاغازاب چدی بائے پورے ٹوخی کولیم. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. نار کل شولی ددی عذاب زمگا دی ویل ایمان داوڑے منگا پا اللہ تعالی داغ پیوالی اور انکار کو منگا دائنا چمگ داغی سرا چمگ دا اللہ سرا شرک و دائیم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نو نفور نکڑ دی تد ایمان روڑلو کلچ دی زمگا زاولی پشاند طریقی دا اللہ حقا چھ تیر شیر دا پا بندگانو کے اخکارش توان پدوخ کے دا کافرانو. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. نازل والدی دا طرف دا اغسات نچام رحمتن والا و خاص مہربانے والدیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون. دا کتاب دے جدا جدا بیان شی آیاتون قرآن دے عربی جبی والدے دا پار دا فیدی دا قوم چپوئے لریم. بشیرا و نذیرا فارض اکثرهم فهم لا يسمعون. زیر ورکون کے دے او یر ورکون کم دے نمخواڑو ڈیرو دے خلقو نغگم وطنگریم. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. ادیوائی زنا زمگا پا پردو کری دائن شتمگا تبلیم ازمگ پا وگنو کم درنوالیم ازمگا استعاپ مینس کی او خاص پردرام زت اخبل کار کوام مخبل کار کون کیوں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه. تو یقینا زخ بشر مستعص غنتا وہی کے دیشی ماتا دے چستاسو حقدار دبند گئے واللہ نو برابر شاغتا پا توحید سرا و بخنو غاڑے دان دا تیرشی شرک. وائل للمشرکین زکت تبائی دا پار دا مشرکانو الذین لا یعطون الزکاة وهم بالآخرت کافرون. آکسان چنور کئی زکاة و دید آخرت نو منکار کئی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. یقیناً آکسان چی مان راوڑے عملون کی موافق دوہیم دید پارا ثوابون دی شنم بس کی. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین. تو آئے دی تائے تاسو کفر کا پاغذات چ پھیراکڑے زمکا پدو رضو کی اجوڑائے تاسو آغا دپارا شریکان
دغزات خرب دے طول عالموں وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين اجوکڑی اللہ پر ازمک کے مضبوط غرونا ددید پورت طرفنا او برکات شولی پائے کی ذکری پائے کی رزق ندائے سر مناسب او پوروالی د سلور روزو کے دا برابر دی دا پارا دا تفوس کو ان کو یا دا پار دا محتاجو ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا برابر قصد کو اللہ آسمان طرف دا او حال دار چالو گے نوے وے لاغے تا عظمکتا راش زما حکم تا کپ خوشالے ہو کب زور دی دوارو رات للکڑی ساو کم تا پا خوشالے فقضاؤن 7 سماوات فی یومین ووحا فی کل سمائن امرہا نو پورک اللہ غیلر و اسماننا بدورد کے اویلے گپار اسمان کی رائے سر حکم مناسب وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم اور ڈولی کڑے منگا آسمان نزدے پچراغنو اور دا پارا دا حفاظت دائم دا انداز دا غزات چی زورا ورد علم لری پارسم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ نو کدا خلق مخ اڑئی در قرآن نام طور تو آئے یر در کوم زتا استاد عذاب پشانت دا عذاب دا دیانو دا سمودیانو اذ جاءتم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدوا الا اللہ کل چراغلیو دیتا رسولان ددین مخکم و ددین رسوم پر مسئلہ چی بندگی مکوئے سوا دا لانا دبل چام قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائکتا فإنا بما ارسلتم به کافرون ندی ویل کغخت زمگارم خامخارا لے گلے بوئے ملائک یقیناً من پائے خبر آشتاس بیرا لے گلی شیو انکار کوم فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ نَشَدُّ مِنَّا قُوًّا ہر چا دیانو نلویخ کارک رزمکا کی پنا جائز اوے ویل سوک دے زیاد زمنا پطاقت کی اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوًا آئے دی سوچ نکی چی یقینا اللہ شریع پیدا کڑیا خزیات تے ددینا پطاقت کے وکانو بآیاتنا یشہدون نو دی زمد آیتون نا انکار کو فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا نرالے گم پریبانی سیلائے تیزام پاروزو سپیرو کی دید پارا چوسکو من پریبانی عذاب دا شرمندگئے پجون دنیاوی کے والعذاب الاخرت یخزا وهم لا ينصرون او خامخ عذاب دا آخرت خودیر شرمون کرے او دری سرے سے امداد بنشی کرے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ارچ سمودیانو نو خودن اوکرم گائی تا حق لارے نو خوخ کرائی رندوالی را پا ہدایت باندے نو دیل را عذاب چغید عذاب د ذلت چغید عذاب د ذلت پدے وجہ چری کارون کول ونجائنا الذین آمنوا وکانوا یتقون او بشکرمنا کسان چیمان راوڑے او زان سات د شرک کفر نام
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ او کله چې راجم بکړې شي دشمنان د الله تعالی اورتا ندی با یو زبان نه درول کی حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون تر دې شکل دی اور رسیدې ورتا گواہی بور کی پدی باندې د دې غوګونه او د دې سترګې او د دې سرمنې پای عملونه باندې شری کول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ادی بخپلو سرمنو توي ولې تاسو گواہی کوي بمون قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة وإليه ترجعون دی بوئی گویا کړو مونږه هغه الله چې گویا کړي نن هر شی الله تاسو پیدا کړی اول زلو بیا غتب ورګرځولې شی وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم اتاسو با پردن کولا د دینا شهادت بو کی پتا سو وګون استاسو نسترګ استاسو نسرمن استاسو ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو گمان کو چې یقینا الله نه پویا پډیرو آی کارونو چې تاسو یې کوئ وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم مرداکم فاصبحتم من الخاسرین او دا گمان ستاسو دا سی گمان چی چلو لیو تاسو فخبر رب باندې نو حلاکی کڑے نو شوی تاسو دتاوانیانو نام فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ نو کدی صبر کئی نو اور دید دیرہ کے دو زیرے او کدی واپسی طلب کئی نو نوی دی واپس کڑی شویم وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ اور جوخکڑی منگا ددی سرا مرگری شیطانان نو ڈولی کڑی آئے دی تا حقا چدنی مخکری آئے چدنی رسولی اور پورا شے پری باندے وینا دازاب نو داخلی با پائے ڈلو کے شتیرشی ددینا مخکے دا پیریانو دا انسانانو نا یقیناً دا ٹول تاوانیان دیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون اوائی کافران وگمگ دے قرآن تا و شور کوئے دے مقابلہ کے دید پرا چتاسو زور ورشے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ نخامخاو بسکو منگا کافران تازاب سخ او خامخا بدلب ورکو منگ دیل را دی ربدا جزا دا عملون شری کول ذالک جزاء اعداء اللہ النار بس دا بدل دشمنانو دا اللہ داور لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يشهدون دید پر پائے کے کور دامشواری رہے بدلور کے دیشی بسودائے چزمدائے تنو نے انکار کو وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين اوائی بادا کافران یا رب زمگا اخی منگتا غد و قسم کسان چمونگا اڑولی استاد کتابنا پیریانو دا انسانانو نو چوی گردو منگا لان دی دخپو نا دی دا پارا چی زلیلان شیم
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یقیناً کسان چدائے ویلی رب زمگا اللہ دے بیاکلک پارشی پدی عقیدہ نورا نازلی کی پدی بانے ملائک وہی ورتا میرے گئے اور مغم جن کیے گئے اور خوشحالی والے پائے جنت چتا سر وعدہ کے دیشی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. منستاسو مرگیو پجون دنیاوی کے او پاخرت کے استاذ دپارا پاخرت کے ہارا شیرے چغاڑی استاسو نفسو نے او استاذ دپارا ہارا شیرے چس تمنا کوئے. نزلا من غفور الرحیم. مل مسیارہ تیار دائے ذات طرف ناش بخن کو ان کے رحم کو ان کے دے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اسوق دے زیاد خیستہ وینا والدا شانا چی بلن کئی دا اللہ توحید تا وعمل کئی نیک اوائی یقیناً زد مسلمانان دردلنائم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انہیں برابر خو خصلت و نبت خصلت نو دفکول کوا پاغ طریقہ شاعر رخیستریم نو دغا وقت کے باغ سوک چستاو دا پمینس کی یو قسم دشمنی دا گویا کیا با دوسری مہروان. وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. انشیور کے دے دا خصلت مگر آشالا چ صبر گئیم. انشیور کے دے دا خصلت مگر آشالا چ خاون دبرخ لوئے دیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکورسی تا شیطان دا طرف نہ سوسوسا نو پنائی واڑا پا اللہ سرائے قیننا اللہ ارسوری بار سپوئے دے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. اور باری دا دلیلون دا توحید دا اللہ نشپا اور وزدیون ورس پگمائے نو سجدے مکوین ورس پگمائے تام. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور سجدہ خاص کیا غیر لال رائے شرا ٹول سجدے پیدا کری کتاسوے خاص اغلا بندگی کا ان کی. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. نکلوئی کئی دا خلق نا کسان چستاد رب سر نزدیریم تسبیح ہوئی آغل را دشپے و دروازے آغی نستڑی کی. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. عبائد دلیلون دا توحید دا اللہ ندارام چین تزمک لروچام کلچی رورم پائبان وبام تازشی و بوگشی یقیناً غزات چدائے تازہ کرے دا خامخواہ جوندی کئی بمڑو لراؤم یقیناً آغا پارسی زبانے قدرت لرون کرے. ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمنا يوم القيامة. یقیناً کسان شکگلیش کئی زمون پایتنوں کے
نشی پٹے دے پمبانے آیا آغا سوک چی غزولی شی پور کی آغا خدے او کن آغا سوک شی رازی خفامن سر پر از قیامت اعملوا ما شئتم انہو بما تعملون بصیر عمل کوئے چسم خواہیم یقیناً اللہ تعالیٰ استاسو عملون روینین ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز یقینا کسان چې کفر کړي په قرآن کله چې دې ترائے تباشیری زګدا قرآن خامخا کتاب دې زور اور لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نشیرات لے دت باطل دت مخیو ندرستنا نازل کرے شیر دت رب د حکمتن والا ذات سے حمدن والا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم نشی ویلے کے دے تا مگر حقا چی ویلی شو مخکنو رسولان تستان مخکیم یقیناً ستا رب دے خاوند بخنی و خاوند عذاب درناک ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي او کگر ظلم منگا دا قرآن دا جمع جویم خامخار خلق بے اعتراض کرے چولے جدا جدا ننی بیانشی آیاتو نددم او آیا دا کتاب جمی دے اور رسول عربی دے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء تو آیا دا قرآن دا پار دا غشاشی مان راوڑ دے ہدایت دے و علاج دے والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی واکسان چیمان نلری دائی پوگنو کی دنوال دے اور دا قرآن پدی بانے حجت دے رند ان کے دیل رام اولئک ینادون من مکان بعید دا کسان دا سیدی لکاواز کے دیشی وطا دلر زینام وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام لرا کتاب تورات میں اختلاف کرشو بائے کے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او کنیا خبر آئے سے فیصلہ کرشی استاد رب دا طرف نمخیم نخام خادری منس کے بہت فیصلہ شوئے یقیناً دی خام خواہ پشکی ددینا کلک شک من عمل صالحا فلنفسه ومن نسعى فعليها وما ربك بظلام للعبید چاچ عمل کری نیک نخبل فیدے لے کرے چاچ بد کری نوبال بپدوانی نرستا رب حس ظلم کو ان کے پبندگان نخبلوں